U povodu najnovijih mjera jugoslovenske vlade za suzbijanje inflacije, naši novinari stupili su u kontakt sa najpoznatijim japanskim stručnjakom za ekonomiju. To je gospodin Deposito Kamata, koji nam je poslao u kratkim crtama svoju ideju o zaustavljanju inflacije u Jugoslaviji s obzirom na političko-klimatsko-ekonomske uslove u kojima živimo i mentalitet naših ljudi. Po Deposito Kamati, najefikasniji način obaranja inflacije u Jugoslaviji je zamrzavanje čovjeka do perioda 30. juna. Zašto? Zamrznuti čovjek omogućava nesmetano zamrzavanje plata, a zamrznuti čovjek ne haje za cijene, koje shodno tome moraju također biti zamrznute. I što je najvažnije, zamrznuti čovjek je opravdano spriječen da učestvuje u socijalnim nemirima. Prijedlog Kamata je na mjestu, ali opravdana je i bojazan nekih naših stručnjaka da će u tom slučaju na dobitku biti oni dijelovi naše zemlje koji imaju razvijenu proizvodnju frižidera i dubokih zamrzivača. Isto tako, veliko je pitanje šta će reći Vaterpolo i Plivački savez Jugoslavije, jer ovo znači konverziju bazena i vodenih površina u igrališta za hokej na ledu. Previranja koji smo svjedoci u našoj zemlji, nažalost, ovih dana najviše su osjetili mališani opštine Komar Potkomar. Ti mališani, ta dječica, koja su uglavnom đaci pješaci, zbog ovih silnih naših neslaganja, danas su ostala bez novogodišnjih paketića. Zašto? Vidit ćemo iz našeg sljedećeg priloga. Danas su se oko 13 časova pred Skupštinom BiH skupili Djeda Mrazovi, koji su na ovaj najavljeni štrajk iz svoje opštine došli pješke. Uslovi za rad su im postali nemogući jer se njihove sanke koriste za prevoz balvana, a jeleni su im pobijeni u lovovima raznih lokalnih saveznih političara. Njihovi zahtjevi bili su sasvim jasni. Hoćemo 4 nove godine u jednoj godini! Hoćemo li iste paketiće svoj djeci? Oni žele zbog specifičnosti njihovog posla da u jednu godinu uvedu 4 nove godine ili da dijele paketiće za vrijeme vjerskih praznika. U protivnom, ističu Djeda Mrazovi, svi će otići na zapad da se zaposle kao Božić bate. Poštovani gledalci, a sada jedno veoma lijepo iznenađenje za vas. Naime, imamo jednog gosta koji je došao ovdje kod nas u Top listu na osnovu saradnje između Top liste nadrealista i slobodne rumunske televizije, Televizijuna Romania Libera. To je naš drug Futku, Rumunj Futku, čestitam. Skini ovo iza da čovjek očako kod kuće. Sjećamo da pobjedi Rumunj Futku će iduće godine biti dopisnik Top lista T, nadrealista ne u rumunjskoj televiziji iz Jugoslavije, jer u Jugoslaviji će, kao što znamo, biti jako zanimljive stvari iduće godine za njihovu emisiju. Izvolite, Televizijona Romana Libra i televizijona Top lista T, nadrealista nea, će amici, serus, amici. Top lista T, Top lista T, nadrealista nea, Top lista T, nadrealista nea, Top lista T, nadrealista nea.